ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи имрӯзаро бо хабари хуш оғоз мекунем. Дастаи мунтахаби наврасонӣ то 16 солаи мамлакат дар бозиҳои ҷоми президенти Қазоқистон ширкат карда ба гирифтани мақоми сеюм сазовор гардиданд. ин бозиҳо барои футболбозони мамлакат яке аз даврҳои омодагӣ ба бозиҳои интихобии чемпионати Осиё дар ин синну сол ба ҳисоб меравад. иштирок дар бозии ҷоми президенти Қазоқистон барои футболбозони мо имкон фароҳам овард ки бо ҳамсолони худ аз кишварҳои Аврупо маҳорат нишон дода қадами устуворе ба пеш гузоранд. тафсилоти бештари барнома дар ин бора. мо футболбозонро дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе истиқбол гирифтем. таҳти роҳбарии сармураббӣ Салоҳиддин Ғафуров футболбозони мо дар вохӯрии аввал бар дастаи мунтахаби Озарбойҷон бо натиҷаи 2-1 ғалаба карда дар бозии дуввуми гурӯҳӣ аз дастаи мунтахаби наврасони Испания бо ҳисоби калони 7-0 мағлуб шуданд ва дар гурӯҳ мақоми дуввумро ишғол карда барои соҳиб шудан ба мақоми сеюми ифтихорӣ бо футболбозони соҳибони майдон Қазоқистон вориди майдон шуданд. ин вохӯрӣ бо ҳисоби 1-1 ҷамъбаст шуд ва барои ғолибро муайян кардан силсилаи зарбаҳои 11-метраи баъди бозӣ таъин шуданд ва футболбозони мо дар он бо натиҷаи 4-3 ғалаба карда барандаи мақоми сеюм, медалҳои биринҷӣ ва ҷоиза ба маблағи $4000 амрикоӣ гаштанд. Беҳрӯз Хайриев ҳамчун дарвозабони беҳтарини ин бозиҳо эътироф шуд. таври қайд кардем мусобиқаи мазкур барои футболбозони мо чун таҷрибаи устуворе барои ширкат кардан дар бозиҳои расмии осиёӣ маънӣ дод мешавад. این در مسابقاتی که ما اشتراک کردیم بسیار یک مسابقات نغز بود. چقدر که ما میدونیم در اونجا همه دستاوی پرقوت جمع شده بودند و گروه که ما در اون گروه بازی داشتیم یکی از گروهی سخت‌ترین حساب میشد چون که در اونجا هم اسپانیا هم آذربایجان برآمد میکرد. بچه‌ها خیلی نغز برآمد کردن و ما با یک سیستم و یک تاکتیکای نو که و ما اسپانسا نشان دادن چقدر بازی کردن در کار آموختیم. خب شما در بازی گذشته از آذربایجان مغلوب شده باشید در یاد داشته باشید دیگه کمی پیشتر چی بود که فرق کرد که امروز شما غلبه کردید؟ فرق در آن بود که ما بازی آذربایجان رو آموختیم و در بازی تاکتیک خود رو علاوه کردیم و در این بازی غلبه کردیم. من برای اون دروازه‌بان بهترین گرفتم که در بازی اخیران در دروازه 11 متره فعال بودم. برگردوندم. توپای حلق‌کننده رو برگردوندم. برای شما بازی کردن با کدام دسته دشوار بود؟ دسته اسپانیا. چقدر بازی میکنن؟ تاکتیکشون فرق میکند؟ تاکتیکشون فرق پاس اما خیلی تاکتیکای برو نمیدونستیم چقدر. در براش هنگام معلومات نداشتیم. بازیشون یکم بار بازی کردن خیلی مشکل شد بازی. خوب من بعد از روی تاکتیک هم یکون چه آموختن ممکن بود؟ چی آموختید مثلا شما؟ همه چی پاس هم تاکتیک هم رو در آینده آموختیم که بود قطعا ما بغلتیم با اون ایواد زور برآمد کنیم. дар вохӯрии ниҳоии дастаи мунтахаби Испания бар дастаи Гурҷистон бо натиҷаи 6-1 ғалаба карда сазовори ҷои аввал гардид. Гурҷистон барандаи медалҳои нуқтаи мусобиқот шуд. оҳиста оҳиста шумораи дастаҳои ширкаткунандаи бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон дар Бразилия кам мешаванд ва аллакай аз 32 дастаи иштирокчӣ ҳамагӣ 8 дастаи дигар боқӣ мондааст ва то барномаи ояндаи мо танҳо 4 дастаи дигар ки аз ҳама беҳтаринҳо хоҳанд буд ба бозиҳои нимниҳоӣ омода мешаванд. чемпионати имсолаи ҷаҳон аз чемпионатҳои гузашта фарқияти калон доранд. дар ин бора рӯзҳову моҳҳову солҳо мегӯянд ва хоҳанд гуфт. мо ҳам кӯшиш мекунем ки аз ҳама навгониҳо шуморо бохабар гардонем.